du te chibai ule weekly round up hun kan lo thleng le ta a kan caution rongbom sang sang chanchin I lo clear howang u Senate Finance Committee voiza somthum pangana anchu Senate inkhom puin board saina kal zela November ni somni pathum atang ni somni panga chung khan Senate Finance Committee voiza somthum pangana chu JM Lloyd Hall Senate office anchuwa Senate Finance Committee hi moderator Reverend Arlel Changlian anakai shwaya Finance Officer report ngai thlakani report a landan in komin chung in Finance Committee voi thum le Finance Managing Committee voi li anchua shipui leng me ka wanga department shang har satna to mek te Senate Hospital dur tlang tara TrueNet rapid antigen test na call le tura malak me kani thu te tarlan ani tunchum Senate Finance Committee a hian thungai to tur chhop chu agenda pakwa oma caution meisia changa donation mandil na chungchang te kumsang ni somni pakhata changa sang ni somni pahni Senate budget chungchang te annia heng agenda sang te hi Senate inkhom puya pomturin chhop chwa le ani ang Senate inkhom puin board seina atana Senate committee peng sang te meeting kal zela December ni le ni thuma SEC an chuanga nili le ni saria pastoral an chuanga pro pastor interview ni ngal ani ang ATC day le valedictory man ani November ni somni zirtop ni khan Aizawl Theological College chuan kumdangati ngai lo COVID-19 shileng wangin college day le zirlai te thla na amang kopa Senate try to moderator secretary le senior executive secretary in charge theological education tenan manpui zirlai lo mandung te antel bok hemizo hian cross lian phun na tur lungphum ngalani zirlai ti tha lo mandung te chu zetlal du zwala lo man lak sang te lian cheva memorial bible prize first prize Reverend E.L. Mendes prize Old Testament Hebrew subject first prize lian cheva memorial theology prize second prize Lieutenant Colonel Silal Moana memorial prize first prize Upalal Mingthanga memorial prize for social analysis first prize RLL Tonga prize first prize Larry Zothang Liana Memorial Prize, highest in Missiology, first prize. Dr. C. Biak Moya Prize, te anni. Zirlai ti chaber highest mark loman dong to Erika Zarzo Kim. Zirlai tlom ngai ber loman award dong to Jacob Zosang Liana te anni. Mission rongbol na sang lo ngai thla ila. November ni somni pali thole ni thlenga Senate Mission Board nuai missionary le an chung te zinga COVID-19 kai zat le an din hun chu hetiang hi ani shikai zat somruk panga ni en kol lai som an oma en kol dam to somnga palian nia an zinga hian mi pa somni paruk le mi cha somthum pakwan oma vandoi thlak takin nunna chan pakhat a to a caution ho te ni tong trai pui zelang u Jharkhand Mission Field November ni somni pakat in rin ni khan Mur Banga biak in su field secretary na hong biak in sakna mun hi helai muna kan caution chairman in a pe kani a he biak in saknan helai puitlang caution in cheng noi ni singli an pe ani he biak in sakna tan hian Maryland USA Mizo Presbyterian caution mi chia $10 zaruk an tho to bok he mini hian ring thar pakhat la li swa zui turina in pe a November ni somni pahni Pathianni khan ring thar pakhat la li swa zui turina in pe bok November ni somni pahni Pathianni vek hian Sindurpur Fellowship member somthum omna chu hon ani bok Arunachal and Assam Mission Field East November ni somni pakhat in rin ni khan yopakan biak in thar honani yopakan khwa hi khothar mulong khwain an khwa ro sana khotharan kaina ani he biak in saknan hian cheng noi kwa chuang an senga athar nga nanan lo saklai lok ani biak in saknana donation an don chun chu cheng singli ni in lakla caution le kan missionary pakhat chan puina ania PWF in cheng singsari sanga PYF in cheng singli sanga abak zong chu caution ho te tho khom ani November ni somni pani Pathianni khan ring thar pani la li swa zui turin anin pe Arunachal and Assam Mission Field West November ni somni pani Pathianni khan ring thar pani la li swa zui turin anin pe Assam Mission Field November ni somni pani Pathianni khan ring thar pali la li swa zui turin anin pe a hemi ba ka hian Guwahati Ramthar Bial chunga Hajo Fellowship a tual chau caution atangin kan caution a run lut an ombok Assam Mission Field Media Ministry rongbol na puin ma son zela
arammi te testimony le sermon enga mozatan siama media ministry mangin mission station nei lo na mun le Presbyterian Koshan omlo na mun te po thleng ta zelani media ministry kaltlangin ring thar pakhat omin tuna hian bo zui lai mek te nein Pathianni media manga rongbol na mal min som saka engkim hi a rongbol na man ruwa alo tling vek mai ani Home Mission Note November ni somni pahni Pathianni khan mar para ram thar biala ring thar paruk lali swa zui turin anin pe Koshan mei cheni man ani November ni somni pasari zir top ni kha Koshan mei cheni voi somni palina ni a amai ro chu shipui leng me ka wangin Koshan mei cheni hi kumdang angin man rem chang lova Koshan mei chia ten mani tol chung Koshan chewa rem chan dan angin an mang ani Koshan mei cheni hi Koshan mei che in khom pui lianin Koshan mei cheni big nei arela Synod Executive Committee in November zir top ni nung ber hi Koshan mei cheni atan man ni se tia rel sak angin kumsang ka zakwa som kwa pasari atang khan man chan ani a Synod calendar apo Synod ni poi mo zinga da tel ani kumsang ni somni pakhat ni lai le beral thu pui le puitling Sunday school zir lai bu achwak ta Mizoram Presbyterian Koshan chuan na kumsang ni somni pakhat a puitling Sunday school zir lai bu le ni lai le beral thu pui choti chhuaka heng le khabu pani te hi mizo le khabu mal khaya chon copy chhut chwa tamber te an ni meka Puitling Sunday School zir lai bu hi kopi sing kwa zet chut ni in nilai le beral thu pui hi kopi sing sari chut ani nakum sang ni somni pakhathian Mizoram Presbyterian Koshan chuan Puitling Sunday School a Koshan le arong bol na ti an zir dona he zir lai bu hi Presbyterian pastor te zinga mithiam Reverend Zui thanga Mizoram Synod moderator le senior executive secretary po lo ni to zia ani he zir lai bu a hian zir lai somli pasari omin phek zani somnga panga ni in aman cheng zale som ani Mizoram Presbyterian Koshan Puitling Sunday School zir lai bu hi Mizoram Synod Noi Koshan zong te zir lai bu ni ba ka Presbyterian Church of Myanmar Noi Phai Synod pumpui chuan an zir lai bu atan an mang ve ngal zela Presbyterian Church of Myanmar le Mizoram Synod Partnership Agreement angin Mizoram Synod chuan kumtin kopi sangkhat zet athlonin Presbyterian Church of Myanmar hi apechin ani kumsang ni somni pakhat ni lai le beral thu pui zir lai thu pui tur hi Christian chung kwa le nun ho dan cha ti ani a Synod Executive Secretary lo ni to le Presbyterian pastor te zinga mithiam Reverend PC pa chunga zia ani ni lai le beral thu pui bu hi phek zani somni panga zeta cha ni in cheng za somli man ani ni lai le beral thu pui hi Mizoram pu ma Synod book room dor zonga le thei tura chop chwa to ani no pang Sunday school zir lai bu beginner atanga senior zir lai bu tur ero chu kumsang ni somni pakhat atang hian zir lai bu tharovek man to tur ani awangin Synod press a chut mek ania tuna tanga reivak lawa pe ani ang Presbyterian English School Noya School shang te hena kumtina pek thin lamsam grant second installment chu school za pakwa sim mek ni in school somriat pakwa hena cheng sing ruk theu le school somni hena cheng sing sari sa nga theu pe kan ni a awain cheng noi som ruk pariat singli semral ani Synod Relief Fund pek ani tun nai har sat na sang nei ten hena Synod Relief Fund atangin somdol na hetiang hian pek ani lungvel veng lunadam lomi pakhat hena cheng sang riat le chon hu khwa dam lomi pakhat hena cheng sang riat te pek ani tuna chuan Synod puipa de program lo ngai thla ang Synod moderator le executive secretary te Synod in khom puya na in buat saina Synod committee peng shanga an thuang khati zong kha tun chumata na weekly round up hun kan man the te chuni e